Rak, 20 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. Svakog dana širom sveta od raka umre oko 20.000 ljudi. Činjenica broj 2. Rak izaziva više smrti nego sida, tuberkuloza i malarija zajedno. Činjenica broj 3. Postoji više od 100 vrsta raka i bilo koji deo tela može biti zahvaćen. Činjenica broj 4. Preko 30% slučajeva raka bi se moglo sprečiti izbjegavanjem cigareta, alkohola, zdravom ishranom i vežbanjem. Činjenica broj 5. Širom sveta postoji oko 28 miliona ljudi koji su preživjeli rak. Činjenica broj 6. Jedinjenje koje se nalazi u marihuani zamrzava ćelije raka, sprečavajući ih da se šire. Činjenica broj 7. Jedna cigareta sadrži preko 4800 hemikalija, od kojih čak 69 izaziva rak. Činjenica broj 8. 3 čoveka koja su reklamirala Marlboro su umrla od raka, a to su Wayne McLaren, David McLean i Dick Hammer. Činjenica broj 9. Piloti i stjuardese imaju veću šansu da dobiju rak kože zbog veće izloženosti UV zracima. Činjenica broj 10. Crveno vino efektivno ubija ćelije raka. Činjenica broj 11. Dresirani psi mogu nanušiti rak prostate s preciznošću od čak 98%. Činjenica broj 12. Koliko god dugo živeli, eventualno će bar jedna vaša ćelija razviti rak. Činjenica broj 13. I biljke čak mogu dobiti rak. Činjenica broj 14. Zagađen vazduh izaziva rak pluća i također se dovodi u vezu s rakom okraćne bešike. Činjenica broj 15. Čovek po imenu Billy Owen je izgubio oko i pola lica zbog raka, međutim on je to iskoristio u svojoj karijeri kao glumac zombija. Činjenica broj 16. Muzičar Eddie Van Halen je kao razlog njegovog raka jezika okrivio trzalice za gitaru. Činjenica broj 17. Jednom kada pas dosegne 10 godina, šanse za smrt od raka su mu čak 50%. Činjenica broj 18. Rak je primarno bolest koja se dobija usled uticaja okoline i to u 90% slučajeva, a ostalih 10% se pridaje genetskim faktorima. Činjenica broj 19. 2015. godine jedan doktor iz Michigana je osuđen na 45 godina zatvora zato što je davao hemoterapiju osobama koje zapravo nisu imale rak. Činjenica broj 20. Rak jajnika je doveden u vezu s korišćenjem pudera za bebe brenda Johnsons. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.